Yes, alright, mugoroba mwiza ku bakunzi mwese ba Ndi News, nezera ko mumeze fresh sana kabisa. Wowe wamaze gukanda subscribe, dutewe ishema nawe utarakanda nicyo genera ko kandi kugira ngo kande subscribe ubundi jye ukurikira amakuru yose kujye kubera yuko twebwe twarabyiyemeje. Nkuko mubona uyu munsi nabagereye mu Nzove ku kibuga cy'imyitozo kipe ya Rayon Sport. Iyi akaba ari ikipe ikundwa n'abatari bake muri kino gihugu cy'u Rwanda. Nari nice rero ni ekipe irimo iravugwamo amakuru menshi agiye atandukanye, ni ekipe irimo iravugwamo iby'umutoza mushyashya. Niyo mpamvu nari nahageze mu Nzove kugira ngo ngende nkurikirana amakuru yose y'ino ekipe. Ubwo rero wamaze gukanda subscribe nicyo gihe nako kugira ngo kande like ubundi duhite dutangira. Nyuma y'uko mubikoze rero reka none duhite twinjira mu ikipe ya Rayon Sport. Iyi ekipe yakoze imyitozo uyu munsi none ku itariki 13 z'ukwezi kwa 11 2025. Ni imyitozo yakozwe n'abakinnyi bose ukwemo abakinnyi batatu, ugakoramo uyu Mutaramo bamwita Bigirimana Abedi, Ndashimiye Richard ndetse n'itwa Cindy Paul Jesus. Aba nibo bakinnyi batatu batakoze imyitozo, ukongeraho n'umutoza Afami Latifi ndetse na Azuzu Latifi kubera ko bamaze kuba basezererwa cyangwa se birukanwa mu ikipe ya Rayon Sport. Ariko abandi bose bari bahari bameze neza cyane. Abatoza yarahari Ndayishimiye Eric Bakame, yarahari Mwambarizi Serge, yarahari ndetse n'uyu Aruna Feruzi. Ubwo ngubwo rero urumva yuko ibintu byari fresh mu ikipe ya Rayon Sport. Bambanje kugenda updating kugira ngo mugende mu bintu byose uburyo byari byifashe. Abazamu rero bari bahari bamwita Mugisha Yves, bamwita witwa Idrissa Kuyate muramuzi cyane, bamwita Pavel Nzira nawe yarahari ameze neza cyane. Ukongeraho aba Banshimimana Fabrice ba Emmanuel Kabanga bose bari bahari. Ukongeraho Cindy Paul Jesus we yarari mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi nawe wari uhari. Ukongeraho ndetse abangaba banarendwa Aimable dukunze kwitango Kante rwose ararakora imyitozo. Mohamed Cheri arahari, Tony Kitoga arahari, witwa Adama Bagayogo arahari, Emery Bayisenge arahari ndetse n'abandi basore bose tutubagiwe n'abafita bose barahari rwose. Barimo bakora imyitozo hamwe n'abandi bakinnyi bose. Equipe ya Sport rero wakwibaza uti ese gahunda zo zifashe zite? Iyi ni equipe yamaze kuba isezerera umutoza nyuma yo kumuhagarika by'agateganyo Afami Latifi, uyu munyatoniza y'imyaka 32, nyuma yuko ikipe ya Sport yari yaramuhagaritse by'agateganyo ikamuhagarika ukwezi ku itariki 13 z'ukwezi kwa 10 nibwo yamuhagaritse. Ubu ngo rero ku itariki 13 z'ukwezi kwa 11 nibwo noneho yatangaje yuko imusezereye burundu atakiri umutoza w'ikipe ya Sport, ndetse imusezerera n'uyu mwungiriza we Azuzu Latifi. Bombi bitwa ba Latifi, umwe yitwa Afami Latifi undi akitwa Azuzu Latifi. Bombi rero ikipe ya Sport ikaba yamaze kubasezerera. Ubwo ngubwo mva yuko nuko byifashe, ariko ikipe ya Sport igomba kubibishyura kubera yuko muri kontra bivuga yuko ikipe ya Sport mu gihe yaramuka isezereye aba batoza yabaha amezi 3. Ubwo urumva yuko rero ikipe ya Sport igomba kuba yishyura ibihumbi 15 by'idolari k'uyu mutoza watozaga ikipe ya Rayon Sport, hanyuma bagatandukana mu buryo bweruye. Ariko n'ubundi ikipe ya Sport yamaze gutandukana nawe. Igisigaye nuko bamwishyura, niba batamwishyura nyine ibirego birahita bikomeza. Ubwo ngubwo nuko nguko byifashe, ariko none abantu bakibaza bati ese ninde uzamusimbura? Ese Rayon Sport irakomeza itozwe na uyu mutoza Aruna Feruzi, uyu Murundi, nyuma yo gutsindwa na ikipe ya APR ibitego 3 ku busa. Ikipe ya Sport twavuga yuko isa nkaho iri mu nzira ebyiri kubera yuko bamwe baravuga bati twabonye urwego rw'uyu nguyu Aruna Feruzi, abandi bakavuga bati kuri derby nago ari ekipe nago twatsinzwe kubw'izindi mpamvu, ati ahubwo ikipe ya APR yari yaduteguye bituma nago twahita tubona urwego rw'uno mutoza, ati ahubwo reka turebe n'indi mikino uburyo azitwara. Ikipe ya Sport rero iri mu biganiro n'ubundi twavuga yuko ari n'ibyanyuma, sibyo ko hari byinshi batarumvikanaho kubera ko ikipe ya Sport yabaye nk'ifata umurongo iravuga iti twebwe nago tuzarenza ibihumbi 5 by'idolari ku mutozo uwo ari we wese. Ariko uyu mutoza nago arimo arayemera, niyo mpamvu ikipe ya Sport rero batarabasha kumvikana kugira ngo abe yasinyira ikipe ya Sport hanyuma aze kuyitoza uyu Mugande Hossein. Ariko n'ubundi biracyashoboka kubera yuko ikipe ya Sport iri mu biganiro nawe. Ubwo igihe uyu mutoza yakwemera kugabanya akemera ibihumbi 5
ikipe ya Rayon Sport yahita imufata kubera ko Rayon Sport yari mu giti ntago twe twakurengereza bitanu nakavuga ati mugomba kuma ibihumbi 8 by'idolari ngaye nguko rero nuko byifashe kuyu mutoza no gutegereza tukareba uko bizagenda. Ikipe ya Rayon Sport irimo irategura umukino w'igicuti muri weekend kubera ko shampiyona nayihari kubera yuko ni ikipe z'ibihugu ni igihe cyagenwe cy'ikipe z'ibihugu amakipe abakina imikino igiye itandukanye n'ubwo ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi itazabikina ariko n'ubundi nayo n'ubwo itazakina igomba kubaha iri tegeko igahamagara abakinnyi bakajya muri lokale ndetse barirayemo kubera yuko muri hoteli ya Ferwafa niho baraye abakinnyi bahamagawe bagomba gukora umwiherero bakitoreza hamwe ubundi noneho kuwa mbere bakabarekura bakasubira mu makipe yabo bakajya kwitoza. Rayon Sport rero nayo irategura umukino wa gicuti ugomba kuba ikina mu ikipe yo mu gihugu cya Sudan ariyo bita James. Iyi ngiyi ni ekipe irimo wahoze ari kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport Muhire Keve wahoze ari kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport. Ubwo rero ibiganiro birakomera kugira ngo uyu mukino uzabe turacyategereje kureba ntago biraba confirmed ariko biracyashoboka cyane. Nako ikipe ya Rayon Sport rero ubwo mu yindi weekend izaba ikina shampiyona izaba yagarutse muri shampiyona mu matariki 20 nibwo shampiyona izagaruka. Ubwo rero urumva yuko ari uko bimeze. Reka mbashimire mbabwire ni mukande subscribe ibiganiro byo ni akagaruka.